ତ୍ରାହିମାମ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ନିକଟସ୍ଥ ଘାସି ସାହିର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମିଶି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଶଗଡ଼ିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ଭିଟା ମାଟି ଓ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ହେତୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହି ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯେ ଖାତା ନମ୍ବର 51 ଓ 52ରେ ଥିବା ପଥରା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଜମିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କୃଷି ସାହାଯ୍ୟରେ ପେଟ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସାଧୁକର ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଜମିକୁ ଐତିହାର କରିବା ହେତୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସହ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତି ରେଲି ଓ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେପରିକି ଚୋରି, ଲୁଟ୍, ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ସହ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଅସାମାଜିକତାରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ଉମାଶଙ୍କର ବେହେରାଙ୍କୁ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେତୁ ତହସିଲ ଉପରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ ଖରା ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଏଡିଏମ୍ଓ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୟଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର। आम आगुटा एठी रही जे माने पंचायत तरफ रही जिमरीपेटारू पढ़ा आसलु आम 8-10 वर्ष हो जगह तरफ आम चाषी भाई मैंने माने चाषी करूँ से बड़ जंगल से सफा करके आम एक चाषबास करके खाऊलु से जगार आसिक अन्य लोक आसिक माड़ी बस सार लोक आसिक घर दुआर थी लोक मानक आम ना लोक मानक आसिक घर दुआर माने चाषी भाई पाखे आसिक से जगह जाक आमर बोलते आम 10 वर्ष काड़े से सफा करके आम जंगल चाष कर जिलापाड़ को देजे किंतु आसिक लोक मैंने रहा इच्छा ना आम ए जगार रही मरापिटा करने गागड़ा काटी सब धरवाई चेष्टा कर। अच्छा जिलापाल आपको कौन माने कहले ठीक भाव में सब ये करूँ जगह से जगार पैसा दरकार नहीं बोली कहते 2 दिन भितर आम से जनइबू बुझू बोली कहले श्याम सागड़ा रायगड़ा घास से। आज्ञा कौन आज कलेक्टर ऑफिस ये आदिवासी गोष्ठी प्राय 10-15 वर्ष है सीटी रही टिकिनिकी चाषबास कर चलुले प्राय 10-15 वर्ष खंड हम से टिकिनिकी चाष करते पिटली साइर साइब केते जो रेली साइड केते आसिक जोर जबरदस्ती से जगह पूरीक जगहटा आम ये करूँ से डरा धमक कर डरिक आसिक ऊपर अधिकारी को जन गोटे कॉपीटा तहसिल के आसिक कलेक्टर साहेब गोटे कॉपी तहसिलदार साहेब कॉपीटा ना कलेक्टर साहेब कहला यहाँ मुझे शुणा पाई तापर मतलब तहसिलदार नहांती कैंप जाइए आइला तार एक्शन कौटा निहब बोल कहपर जब तार समाधान न मिले ऊपर को जीवार बंदोबस्त कर।